Kapampangan word for today, resa-resa. So, resa-resa is an undocumented word because it's informal, it's colloquial, and vernacular. So, pag sinabi mong vernacular or colloquial, it's being used in everyday conversation informally. Niya siguro undocumented, yeah. But let me know nung kiyambalen nyo gagamitan niya yung salitang resa-resa with the same meaning. It's just one word. You cannot use the word resa. It should be resa-resa. So, in kabaldugan ng resa-resa, the whole story of it from the beginning to the end. And usually, the word resa-resa is being used when people are dealing with situations and conflicts. For example, anti mo, ting mi papate, mi karasla, kay ba't may barangay la, mi pamarangay la. Ngayon ni datang niya mo yung kapitan na, bakit nanuwari milyari, nanuwari resa-resa ken? Ali po, makanini po kasi ako naman nananan, mi padalan ko mo, kabod na ako mo timbok. Ngayon po, syempre, ako po, ganti ko, anya, mi pagkain na kami, mi panumok na kami, pero kanita pa po makanyani yan Kanita pang mapilang bulan, talagang kukurso na dahanan ako. So, buri sabihin, itang kinuwento na yung punot dulo, kuno ka rin may gumpisay nga gana-gana. Hanggang kingketang mayari itang sitwasyon. Another example, anti mo, may pagtaratos la, may pag-deal. They are dealing with the business. Anti mo, mamisali yung nano mo itang pamisali na ning metong. Ngayon, may reseller yung metong. O para yan, nabisa ka magagkaya, mag-reseller kayo ni pamisali ko. Watang kaya, sagot kitang kaya. O makananuwaring resa-resa ken. O, 60-40 ka to. 60 ka na ako, 40 kaya kayo, ikang mag-resell. Resa-resa. Itang context nita, the whole condition of it, of the conversation or the deal. Ne? So, let me know if gagamitan niya yung resa-resa with the same meaning, kin kaya kayong balen. But it's a colloquial or vernacular word and it's undocumented. Linaway ako niya karetang kaya katamong dictionary yung kapampangan na ikihikit. Ne? And di takya mo kabaldugan na akit mo talaga kayong internet na gagamit ka nito. So ito mo po, if you like my content, please hit follow or subscribe. Ako po El Takashi. Dakala salamat po. God bless.